Solik sigam maya pel gorob de also Jesu Kristo eminga nul mele so ge Nisi Baptist Church Council ge Facebook live so kan bongan mo albe hato nul mele nga Jesu Kristo tugu poyam tabum laju sol mo ge tugu poy gota ge densi heavenly lokam romans ge hada epikalapin oge hajir chamumle ang ahbalan ule kakatu Romans chapter 8 verses 35 and 36 Hani lokam ye ulam Kristo abinam hoge bopin borat nyotain esayange mede nam yange mani moyu nam yange mani mayanam yange dirkano hintir yange jigi homa yange sik dor yange hosinam yange ulam Jesu Kristo kaloke bopin boranyo tain dari bo potanga beden no gab mule al lo pengam sik ubu ho doden ulam patakunam saya ko nitkun Apostle Paul so the Romans potasam me Greek city hodotel AD 57 home Korinta loge heivan hamle kapar me so ge puisam he namsi hemni lokam Apostle Paul me chempa nguluge nyako siglo esake medesake hinterkanye lekham hakilan hoge harap koye hinterkanye esake hatain hel hep namam me chenglai soge Romans potasam nam hei banke hemule kapan hem katla sol mule mulugi nyoke eija go esak sigdur medesak pagolo mule sildon mule sejak bosol dodo aram hogum nyitai rolo hogum nyitai mule ham ada cengmad sejak mule gadanya COVID-19 pandemic ko ego sildon bonge donya no ate ge hir ko ngam sile ko kula ate nyol ko ngam sile ko kula o ayo sakija ayo go mul ni standard plengul dil don bedonya Churches all muluge community worship doma yukamna gerja ek modam nan nyinga siya albo mod ko kulani gerja ek kuma kelvela nyoro ga gala pataku mengala ngui mengala heb modam nan min modam nyil donya bongkam mulu pengko si nei ho lagabe Sunday service doma gum gabe mule sol ho modam nan Divert malaiku mula kaname lutu helega anyatku hausi helega anyatku hoke tas helega anyatku opo istil helega anyatku hemul mujibo kam akenigo mula nyin henama kapayam mula eigo atam leglega hogobio so pagosi sek jayo hog pagoku hebule tosenan mode kam hada Holaga mule, hara kamilo kamul pengkolo, muji pakhal, yinga, mubu arhila makam, mengna makadon. Mule kenik 2 tariko, mule Maharashtra alo, mule pastor ako, Deo Tonda, Munsi Deo Tonda helvena mamna. Jason muji gumgap, muamnan, mubu arhigan. Har kala mule sol, kamilo kam, 2 tarik alo harabe. Muluge ornacho nyoklo mulug ita nyoklo landslide halaina muluge tidona kumaloge muluge abinam muluge berboran abe boran hoke mulug modi region nam kumlo muluge abinam abe boran berboran didra cheke yu higan hamni ko amule ego bos kanonga solin mo so halo ko mede sa ke halo
hấp hao rồi còn ngule yên không có mười cái tay thì ra hết một hai to hấp như không gặp về ngule so cái như sinh nhau tu lo gặp ngule cầm ấy rồi để xem Baptist Church Council này ngule mười đi divadan ngule như divadan ngule hơi chỉ nhiều như nó cầm ngule hơi chỉ được ngule mười đó aram về là một đại hà vì ngule arab halain pratna magum được ngule như này sab asa một đại hai quan oh Polic so cái bên nam Romans chapter 8 verses 35-36 ngule kami lo kami si bego ma helmet pa ngulam hog de ke Jesus Christo abi hoga ngulam mayata Jesus Christo alia hoga Jesus Christo abi hoga ngulam hog de ke ngulam popin tai ngulam bopin nyoram ngula Jesus Christo abi hoga ngulam sel do pa hoga sol ngula sol the situation some kayan si bego ma who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or death? Ulam nam. Sige maya tayo ne, mapintay ne. Madama ka nung mapintay ne. Maachate mapintay ne. Apostle Paul bego may ulam. Ye ka mapinyoram. Hoge ka mula mapinyoram. Kaya mula. Beyam ne nung mujing nga. Koy do Jesus Christo abiyang ulam. Dobadan bo kabula chen gom be nilo kam only benam sihem nilo kam our faith in Christ is unshakable luje mode haja kamulu Jesus Christon muji nam sin mule bima do ni tai la hoga mulu muji ngam hengkutan mule do ni pan heb katla so who can separate us from the love of Christ and benamsi? Jesus Christo abi ngulam ye mapintay hel benam sangula kami lokam. Then what is Christ's love? Hog mapinyo manam abisi hog nak abiyay Jesus abisi hog nak abiyay hamula kayan nam Jesus abisi it is a life-giving love. Jesus Christo abisi mug segam jinam abigo hamula kapag John chapter 3 verse 16 babeguma for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believe at him shall never perish but have an eternal life. John 3:16 babeguma pun bo ngulam Jesus Christo me ko tu akin chi ninga mulu gadaso jipo pana mulu gaban me jilpa hejina me habilo kam abi lagar jipopan for God so loved Jesus Christon abi hoge jipo hom gabe ngule me gume ho Jesus Christon abi hai bile na koya abeka the life giving love the life sacrificing love hoge abi hai ngulam so rotu per after jipa amula kapan Romans chapter 5 verse 8 babeguma but God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Romans 5:8 babeguma si holo lepan pun wa aba mug avian nan Jesus Christo mug avian nan dapot lo silai ulam nan katun pan ulam yunin pan ulam nyicik urang don bongam me yunin pan kan mula kata hoga Jesus Christo siname ngulgap siname Christ love in death is our love in life. Jesus abi laga siname nguluk abi laga siname nidna la hoga 2 Corinthians chapter 5 verse 15 bakam beguma and he died for all that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. Jesus siname ngul mulegap sipan. Hogap sin bo Jesus Christo si hoga sin bo ni tulung mule at ga mule situ yojo. Mule gutu goragap situ.
Let us live. Let us share our love to our neighbors. Let us share our love to our dear and near ones. Mule, hog lavam share madam. Jesus Christ muluk life jinamsi, muluk save jinamsi. Mule ngam hiliana. The most precious things is the life that Christ has given us. Jesus Christ muluk jinamsi pa. Mule ngam koya. Bible mo benama. John chapter 11 verse 25 hukal bepan. Bible ko he is the resurrection and the life. And those who believe in him will never die, but will live forever. Jesus bagi ngo sikam maya bongke. Ngam ye ni ngam mujitan. O ni ngam ye ngam siram hermaben. Nervase kam kapatai. Mia gaya ke sijakam. Harap nervase ngam kapatai. Ang mula kapan. Ngul melingat cendo. Nguluk sil dolam si Allah ngul si time. We know that one day we will all die. As our age is increasing, we are closing one step or another step towards our grave. Ulu nyubuya mula hal dodo. Hamule chendo. Have gentle kam. Muluk sok sil dolam life sa mula pasaida. Mula echi kuam mula lak tin kam mula horcha malai ko. Lai ko mula atik acham almo mula. Try man. Sini malai nyinga. Ego, hitgo nyet nyara ma doja kam hitgo hum putting doja kam ham pulai haraga. Acham lut ko. Nyuwa hade harap sini ma. Mula mil kam nyinga nyil siro. Mula for example, ngo ke ko ngam nan nyinga bolai pula, notu pula pula. 2 lakh taka jimablo kam ko ngam release mara maintain kam be ko amnan. Be ko malo kam ngo haraba. Dar bakam ngo hitgo hum putting ro ngo pulai ko ngo dar bakam ngo ko ngam ngo. Nalim da har ko chata hai. He hoga bham ni kam. Life is precious. Siga precious hai. Dam hoga begum hai. Hoga so sil donam civil life se. So physical life se. So physical death confirm manam life se. Sitayo kam ninga ay go mede de do ninga ay go khorcha ma do ninga ay go medical ay do ninga ay go lulu niga do o ham ka to mula bible la begum there is life after death si ho ko ngam kam sege hal do nam si idgo mulu meji bo ko to do ga mula hemplam pago ho ga mula Jesus Christo Segam nan abilaga dan jinam san mula haraba ninga mula dan jisi dan ninga abi bosi dan nipa hamula kapaga. It is the love of Christ that overcome the fear and hardship, persecution, famine, nakedness and etc. Hoga Jesus Christon abi nam silak mula nan sig hoga kam mula nan ninga maintain helveja kam mula bosmar. Mula hoga bhamilo kam we have life after death. Mula si hoga kam siga do hoga mula boldly mula stand ma do paredo go do paredo mula Jesus Christo abie mula ndoba gum ga mula bosma hoga pala polik benana. Who can separate us from the love of Christ? Because that love is the binding force. That love is the hope giver for those who believe. Hog abi hai, rotu bong hog abi hai, muluge mugingam koya jin bong halmula kapai. Gospel according to John, chapter 14, 15, 16, 14 verses 15 to 16 If you love me, obey my commands. Mula abit ka naman he tuma, he ma abit tal mula mugom lantar sudah naman he koya. Mugom lam mula tal sir nilokam. Mulam nan aber mulam helper jitain kita, mulam sakabo jitain kita. Oh sakabo ye, oh sakabo dere bayi jalan mulam lega doa ta. John chapter 15 verse 12 begume. This is my commandment, that you love one another.
even as I have loved you. Ngonam hokup avinam have kalam nulu pengkolo abi bomen sulsilaka. Mulu mode asa mode hado mulu sol abi bomen sudu nipa. Hog abi hai. Hog Apostle Paul benam abi hai mulam sol rotupal after nipa. Hogam the love is the rock for rock climber to reach the top of the Rocky Mountain. Leta bedilo gecha mo ni tulunga osongam te otucho otupel apel hoga ni oso yumbu lai chawra hog abisi ho oso so her kala midna kan. You may have everything no laga hog melenga do pare nyet nyaram da pare no chengla da pare no bola da pare kintu no laga abi do ma walokam hatimar ulam bai dele betum hog osonga hatim balokam hog abi hatim balokam Jesus Christo laga ilsidar kapata isor laga laga ilsidar kapata hog abi hai Apostle Paul benam Jesus abi hai mulam sol luci de mod hog mulam protupal apda mula sol kamilo sol mod si ai lo asa mod ha do mul go mai si kam sol nil do iku bimara hapa ko mula aram hok rolo hok istai mula ham chengma ham ma de ngomeden so ge bimar hanam sikam so ge asa hanam sikam Old Testament mula kam mula kam hedlo nya ko nge pen bo abu mule ma ni ko hedlo roja nge ruler pen bo abu mule ma ni ko gadaso luma luci asa kam acha kan jile pan khal mula ka pa ngome mulu solek sil do de motso hek moda khama cho mula mege mili ko nima gum ga mulam sol hog asa moda kanam macho hog luci red modern nan mula isram mu bil do nipa. Let us take every opportunity as God's given opportunity. Ngo hab kamino sol mula lockdown do ikam mula sol 12 Sunday of 13 Sunday of nipa ko mula gerja ay ko ma moje botuno hab doja kam so singo me gum hab me na kan mula gerja ga atla atig ni he ko ngam atig yel ko ngam anya worship magum man bo pemene kam don atig ber moram bo chim bo pla pratna magum ma pemene ga don hogam so lockdown mo singul gam alba mode atig pemene ga close relationship Atik family lega close prayer fellowship God model ko pade have no murne. Hogap so mod samula. Boss yojo, gerja ko manam discourage yojo. Gerja me hulital do matro building na mamutum pal up. Let us take this as an opportunity to have close fellowship with our family, with our relatives, with our children. Anek abang lega bermorto lekin no pratna mat moda abang kapa. Some will have kakado. Si tugi nyinga 24/7. 10 years ka tu dot ko atuk ni henga me pa ko ma yola me pa ko ma ko ga me pa ko ma gal hen boni to luga. Si ja alja dono mod moda jinam ko pa de. Ye he ko laga bermor laga fellowship don jinam mod ko pa de have mo na. Ho so mod sa lockdown mod sa mula. Have somewhat discouragement you have ma rather take it as advantage and privilege of being fellowship with our own family members. Hoga, let us stand firm in our faith and let us say what and who can separate us from the love of God. In all circumstances, Sol mo mula hingap talaka dor nipa. Ephesians chapter 5 verses 15 to 17 babegum. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Hoga every opportunity ngan. Mulu pengkolo lucide modern nan. Mule kagdala algo modro kagdala mule atam mula laga mule nil sejukan
Pachabo ni have gonam bocha goyo juka. Enam bocha goyo juka. Nira micha niyo juka. Have ma becheng ma bo ni have. Bible de go mengolam. Hang up tang sirtu khalunga. Go pa. Hola mule hang up tang sir ni lokam. Mule Jesus Kristo laga muluk abe. Ro total dog ni lokam. Hola ngulam so Revelation chapter 22 verse 12 lo benam. Jesus Kristo me hokru kam. Me nijongam jitain ba. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give you each person according to what they have done. Muluk alap nijongam. Esa moda hakuge, pandemic moda hakuge, hempanyir moda hakuge. Muluk nijongam. Jesus Kristo. Kara allo bolbe hokru kam. Jitain halmu bonamam kapaga. Hoga. Let love of Christ be the foundation of our faith and relationship with Christ. Jesus Kristo abia, pinbog abia Jesus Kristo jinom, Jesus Kristo abia ngulam jinom, nguluk abia Jesus Kristo abia pinbog abia ngulmeling abia. Rokum rapala nguluk bejingam aturtel ngula dom dal jilajka halungo. Atur songo hamo gone do ngule lockdown am hara extend mapa ngule help me pado government ge nina me nguluge mulege security gap safety gap nido hoge mule lockdown am ngul mulege lobalas ka hoge standard operating procedure am ngule hara maintain malai ngule covid-19 am nguluk pengkolo aru eigo jeme mok mabe aru eigo faili mok mabe ngule ate namlo dolai ngule mutur lajka holaga pratna man fasting malai ngule dolai holaga ba soge batumlo donya boni tulo degum gomin koro don boni tulo ngam ngo habe gone do ngul muling hengam lai dolaka sija ni do ise hal do landslide hal do ngule nyik sinamam ka papa ngule ate bible mo benam have ngule careful tel ngule do ni pa ngule ate hoge ese hoge alden hoge kore ham hengam lai do ni pa atir songo pratna matuji hallelujah hallelujah pun bo aba nam ngule pa yani chol padne no je tujab solik also ngulam no tu doram horchipa abisara tan bo ngul melengam jesuna medesa ke hakuge boskanonga hakuge hintrkanye hakuge damakanonga hakuge sik durga hakuge jesuna ngulam nok abyam nan megam laila nam gugam laila nok abi bonamam ngulam gugam te don silabaka payali chopin bo aba ngula so motso gadange coronavirus gap ego sildur yesta na bleng dodo ngula especially pratna madna frontline workers to lo gabe ngula police to lo gabe oke medical staff to lo gabe mulengam jeti jabno harabe anyanapka ngul mulengam no so coronavirus so ge yilintal harabe ngulam albo modam ngulam katum labka payani cho sonik tugu puitan bomulega lo no Jesus Kristo nga talay no dere bejal atra doba de mulengam nam mugir no laga apostle Paul venam ha who can separate us from the love of Christ o hamul mulengam megam lai dom sakala ka payali cho payali tere bo Jesus na mula atra ko amen.